Добрый вечер, паважанае гаспадарства. Сёння 1 студзеня 2020 года. Город Маладэчна. Кожны дзень, які мы жывём на гэтым свеце, гэта наша гісторыя. І вось, які ён сённяшні дзень. Першы дзень у новым годзе. Гарадок небагаты, але прыгожы. Амаль мала што змянілася з 90-х гадоў, з савецкіх часоў. Калі злева быў дзецкі мір. Маленькі адсюды прыязджаў пацацкі. А ўжо бо рублёўскі. Ну а вось цэнтральная плошча Маладэчна. Я зараз на яе заеду. Паздымаю там нешта. Ну вось цэнтральная плошча Маладэчна.
продають не ті речі. Ну вось поедем у накірунку города Смаргонь. Стріляють салюти, але їх тут не бачно. Асфальт по вулиці дренний, і сказати вельми дренний. Напевно, при Брежневу лепший асфальт був. Справа музычнае вучилище. Тут некалі вучыўся Юрий Антонов.
завод Унікап, не ведаю, як сьогодні називається, робять кабіни, да погрузчиков завод Амкадор. Слева позачиняные заводы ЖБИ были два, ЖБК и ЖБИ. Справа межрайбаза потім буде. И слева мелькомбинат и завод легких металлических конструкций. Тут уже промысловая частка города. Уже нема никаких убранств. Вот зараз ще чугуночный мост, и город скончится. Не скончатся только ямы в асфальте. Ось так во всем свете Новый год, а мы живем в некой дюрці, у норы. Правда? Год баца, баджа у норы живе, так само и мы, белорусы. Наш год, напевно, гэта. Асфальту нема, зато ёсць ляжачыя паліцейскія. А вот что яны и так асфальту нема. Ну вось кольцо, где раскіроўваюцца автобусы, зверху чыгуначны мост, и тут вас згвалцяць, бо вёска мае назву Начилова. Да побачення, паважанае гаспадарства. Ці да новых сустрэч.